Ni step de biang ia terak keri hajan ke juai civil hospital Yilong, hapuri ke terok rujaka wakawi ke keri alto keten ha usrok ba National Highway 6. Ya kini ke terok WM number ML04B2032 dia ada Wellborn sungo kawan nei liang nom senong katwa ke alto keten ke WM number AS11R 6071 tok ke wan nei liang Guwahati yo lai sesilchar. Hai ini terak keri kini ke terok wakit mar de kala ke chro katwa kini ke alto de tok ke nei liang timun na khamat. Da subawa umni wo ya kini ke alto tok wa de muait wa de yut una ini tawa jia chwa wo po ki pulen. Ibi-wan ijia, ki pulit ke umrang so police station de ya krek lang wagi pulit ke Assam, ne di yok ke kemi ki demok wa thuk ki wa sangut. Kini ki buru tok ki thuk ha Assam mo meklia wa uwi na ki tok wadang kan rus na Wyrta. Kini ko cha kem tok ki batip kaung Steve sengkon ar paus nem uwan yaw thme, unisan kilamare kha pras nem uwan sepai, uhai porsana ar haules nem uwan sepai, ulidar suyam ar sos nem uwan sang pung mos em, wa kan rus nem uwan sang pung mos em hi.